Om Swastiastu. Inggih idodane sareng sami kecunduk malih sareng titiang Imade Mulyaarta ring rahina sana mangkin ring subo dewasa Budo Paing Wara Krulut tanggal Masehi 1 April warsa kalih tali kalih dasa sejeroning memaos indik sekar larangan manut ring lontar Agastya Parwo. Sedurung punika lugrayang pinirian titiang aturang pangsamo pemekas majang ring ide Sang Hyang Aji Saraswati maka miwah perbawan ide pingkalih ring ide dane sareng sami sane sampun pawikan ring sejeroning daging sarining tutur sarining pustaka sane sampun ngemargiang menokadi geguat Sang Hyang Sastra menawi malih bos-bos wenten atur iwang titiang menawi wenten sane kirang rauhing sane langkung sejeroning pengwedar titiang manggeledang idedane sareng sami ngampurayang ngaksamoyang kekirangan titiang punika. Idedane sareng sami ring dijo pada megenah sane banget wangyang titiang mungguing sejeroning lontar Agastya Parwo wenten punggelan utawi potongan nyane maosang indik sekar larangan yang punika sekar sanetan kaledangang keangen sejeroning ngastawa betara rauh ring ngarcana widi. Mungguing punggelan utawi potongan utawi kutipan saking lontar Agastya Parwo dagingnya ne presido aturang titiang sekali puniki nihan ikang kemang dan yogyo puja kenoring betara. Nah puniki mungguing kembang utawi sekar sanetan kewenangan sanetan kaledangang sejeroning ngaturang puja pangrestiti ngarcana ring betara. Maka dinyo kembang uleran sane kapertamo maka dipunika wantah kembang sane uleran sane sampun medaging ulet sane sampun kererah antuk ulet kembang ruru dani nuduh pingkalih kembang sane wenten sane keambil nenten sangkaning ngererah kembang semutan ping 3 sekar utawi kembang sane kerereh utawi sane medaging semut kembang layuan ngarani alewas mekar semaliha punika kembang utawi sekar sane sampun merupa sekar layu rauh ring lintang sejeroning masaning mekar nyane kembang mungguh ring semu punika taler kembang utawi sekar sane mungguh ring sejeroning semu utawi setra punika sanetan kaledangan nahan teluir kembang tan yogyo puja kenu denika Sang Satwika. Nah punika mungguing kembang utawi sekar sanetan kaledangan sejeroning ngastawa ngajeng ring Sang Sane Satwika punika kebosang mangdone ketitenen inggian sekar-sekar sane becik kaangen rikala ngastawa betara rauh ring ngarcana widi. Puniki manut ring punggelan lontar Agastya Parwo menawi ring sukramo ring masyarakat
wenten manut ring mitologi kepercayaan di masyarakat ngenenin sekar-sekar larangan punika taler akeh nanging pemekas titiang aturang rayon mangkin wantah manut ring punggelan lontar Agastya Parwa. Mugi-mugi idedane sareng sami ngeledangang sejeroning ngatur titiang puniki tur maning preside kaangen titi pengancan sejeroning ngambekan ngemargian sane merupa pidabdab sang yang agamo manut sekadi sane munggah ring sejeroning sastra. Inggih idedane sareng sami asa punika sane preside aturang titiang mugi wastu wenten pikenoh nyane maka kirang langkung dan lali titiang muali ngaturang gang reno sinampura ngelungsur keledangan idedane mangdo preside maksa moyang rauh ring ngampurayang kewintenan atur titiang puniki. Inggih pinaka wasanane ngatur lugrayang titiang ngaturang paramu santi. Om santi santi santi. Om.